A policijska uprava Gradiška značajne aktivnosti realizuje u okviru projekta rada policije u zajednici. U policijskoj stanici Srbac u fokusu je rad sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Rad policije sa učenicima osnovnih i srednjih škola postao je prepoznatljiv po školskom policajcu. Ulozi školskog policajca u Srbcu već 12 godina Milka Bosančić. Dužnosti i zadaci školskog policajca je da budu u neposrednoj blizini školskih ustanova. Ja obavljam ovu službu vezano za školski centar Petar Kočić Srbac i osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj koja je ovdje u mojoj pozadini. Tu sam da budem u neposrednoj blizini oba dva objekta. Nažalost, to je sad trenutna situacija. Otkad je pojavio se virus korona, ne ulazimo više u objekte školskih ustanova, već se nalazimo u neposrednoj blizini školskih ustanova po pozivu, samo rukovodilaca ulazimo uz poštovanje epidemioloških mjera, ali se nalazimo tu u neposrednoj blizini, pazimo na bezbjednost učenika. Tokom proteklih 12 godina između policije, učenika i rukovodstva škole izgrađeno je veliko povjerenje. Intervencije se mogu prebrojati na prste jedne ruke. A već nekoliko godina institucija školskog policajca je vrlo značajna u našem radu. Imamo jako aktivnu saradnju i školski policajac zaista ima svoje mjesto i u neposrednom vaspitnom obrazovnom radu. Česte su akcije policijskih službenika, a ja bih akcentirao rad školskih policajaca koji ne samo da djeluju preventivno, nego djeluju i edukativno u radu sa našom djecom. Maltene druže se s njima i na taj način stvaramo korektne odnose i izgrađujemo svijest o tome da policija nije represivni organ, nego da je u službi građana i naravno i učenika naše škole. Pripadnici saobraćajne policije posebno su aktivni početkom školske godine, kada preduzimaju niz preventivnih akcija sa ciljem zaštite učenika na putu od kuće do škole. Sa učenicima nižih razreda brojne su edukativne akcije. Predvidjeli smo niz mjera i aktivnosti sa ciljem da obezbijedimo nesmetan prolaz kako pješacima, tako i vozilima koji treba da smanje ograničenja brzine, da se pridržavaju ograničenja brzine. U sklopu akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju preduzeli smo i akciju kontrole autobusa i vozača koji dovoze đake do osnovnih i srednjih škola. Tom prilikom kontrolisali smo 10 autobusa i tom prilikom nismo uočili određene nepravilnosti, sve je bilo u skladu sa zakonom. Saradnju ostvarujemo na različite načine. Što se tiče saradnje, realizujemo i kroz razna predavanja na teme o maloljetničkoj delikvenciji, o maloljetničkom nasilju, sigurnosti na internetu, o opasnosti upotrebi pirotehničkih sredstava. Moram napomenuti da su oni aktivni članovi našeg multisektorskog školskog tima. Za dane otvorenih vrata naši učenici odlaze u prostorije policijske stanice, gledaju izložbe, što kod njih izaziva veliko interesovanje, zadovoljstvo, presrećni su. Tradicionalan način rada policije svodio se uglavnom na otkrivanje počinioca krivičnog djela, fokusirajući se na postojeće negativne pojave. Rad policije u zajednici tradicionalno nadograđuje potragom za prepoznavanjem uzroka koji su doveli do pojave kriminala, sve radi njihovog otklanjanja, odnosno sprječavanje pojave kriminala.